Salbonani angibingelele engithemba ngelithola lonke liphilile limqemane yonke into ihamba kakuhle. Angibingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu ngosuku lwamhlanje. Othumela namhlanje ngumfundisi uLeonard Ncube ngokuzalwa kanti abaningi bathanda ukuthi bangibize ngokuthi ona ke Pastor El Ncube kumbe ngithi Senior Pastor El Ncube kubandla lona ke le Assembly of Grace International Ministries kanti libandla ke selikhona kanti kwelakithi eZimbabwe libe khona futhi njalo ke nase South Africa ingakho sithi thina ke International Ministries kanti ayisilo ke udaba lethu namhlanje bekithi ngizazise ukuze nawe wenelise ukuthi uzwisise lapho esuka khona sisiyakhona kanti namhlanje sifuna ukuxoxa indaba esifuna ukuthi sikhulume ngayo sifundisane ngayo ukuthi namhlanje nawe uzize usenkosini. Uyabona isikhathi esiningi abantu bayamthanda uNkulunkulu kodwa sisuka sisilele ukuzwisisa ukuthi mangithi ngiyamthanda uNkulunkulu yiziphi izinto okumele ngizenze, kufanele ngenze njani, ngiziphathe njani ukuze nganelise ukuxhumana loNkulunkulu. Ungakhangela ngokwanda kwabantu emhlabeni lithi izwi lenkosi kwanda abantu kwasekusanda isono. Ekwandeni kwesono uNkulunkulu wasekubona kufanele ngemva kwesikhathi laphana wathena ke ake ngithumele indodana yami eyodwa ukuze iyofela abantu izono zabo. Mayesiza ukuzofela izono zethu Jesu ubehlose ukuthi umunye lomunye anelise ukuthola ukuthethelelwa. Kodwa masisiza ekuthethelelweni kulomthetho kumbe kulendlela emele silandele, we need to follow a certain way of doing things so that we get to be forgiven. Yabona kule verse engithanda kakhulu mana vele ngigijimele kuyo njengamanje siqalile khona uProverbs Isaka 28 evesini elika 13 ngibala kanje ngesilungu ithi na he who conceals his sins does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Umuntu uma esize enkosini uthatha isikhathi sakhe sokumayeze enkosini kufanele understand ukuthi mina engiya enkosini ngiya kanjani kulezinto ezisehlukanisa noNkulunkulu phakathi kwazo zonke enkulu yazo kuyisono. Kanti besethena kuSolomon mayibhala ke kuZakha laphana ke ku Proverbs uthena lo ofihla iziphambeko zakhe, lo ofihla izono zakhe. Banengi abantu abazifihlayo kodwa abesesithi hayi ukuzifihla usungazifihla, kodwa kule nkinga yokuthi ekuzifihleni kwakho izono zakho awusoze wenelise ukuthi uthethelelwe, awusoze wenelise ukuphumelela. Kodwa ngibanjwa yini okungenza ngingaphumeleli? Ngibanjwa ukuthi ngehlulekile ukuthi ngilandele izimiso ezisezwini lenkosi. Ngase ngisala ngilokhu ngifihlile izono zami. Hey, ngize ngicabange futhi njalo uAbela noCain. Mawakhangela uAbela noCain, kuthiwa khona uCain nxa wayesebulela uAbela wahamba wamfihla. Esemfihlile uJehova uyabuya amtshele abuyakhulume naye uCain athi Cain ungaphi umfowenu? Ngoba kungane mbuza umfowabo, umbuza ngoba esazi ukuthi umfowabo ufanele ukuthi yena abe nolwazi lokuthi angabe ngaphi sele kube izelamani. Kodwa lesi selamani sesihambe sabulala omunye kodwa sangatsheli umuntu. Hey, ale manje isibulela abantu abanengi kakhulu ukuthi kuyenzakala ulutho oluthile umuntu athi lokhu vela ngisoze ngawutshela umuntu, futhi lokhu kuyaba yimfalayo, lokhu vela ngisoze ngawuvula umlomo wami. Lithi iBhayibheli uma uzifihla iziphambeko zakho kanti awusoze waphumelela.
khangela ukuthi uhlukuluzeka kanjani. Mangikhuluma ngisenze nje uzwa lovalo luchaya olokuthi kambe nxa ekhuluma senze nje umfundisi uthi ukuthini. Ngithi mina uma ufihlile isono ulokhu usifihlile usigcinile uze uthi unayi lesi sesisidala ngeke ngisakhulumelane ngento endala, kodwa la nxa kuyinto endala uyayizwa iyavuka iyaphakama ukusa kwemihla lamalanga iyabuya ivuke iqale kutsha ibe sengane yinto entsha empilweni yakho. Ngokunjalo kuyaveza sobala ukuthi hayi akusikho ukuthi into le indala le linto ifisa ukulungisiswa. Khangela ke wena othi hayi mina lento ngayenza kudala ngisesemncinyane, lithela iBhayibheli kuba yeBheru lithi izono zokungazi ziyathethelelwa la noma ngiza kudala, uthi nanoma sezibomvu njengegazi ziyathethelelwa. Ngesinjani leso lokusifihla, ngesinjani leso lokuyalela laso kuyaze kube nini ulokusala walela ezonweni, kuyaze kube nini ulokho uphikisana nalento izwa phakathina kwakho. Uyasho umzangedwa ukuthi linto kumele ngawayekela, linto kumele ngabe wayiveza wathandazelwa. Xa uthi ezinye izinto zingawoma ngelinye ilanga uyacabanga ukuthi mhlawumbe yikhona okhwane ngakwenza ngalwana umnyaka, mhlawumbe yikhona okhwane ngakwenza ngalesiyana sikhathi engingazange ngikutshele bantu. Liyasho izwi lenkosi ukuthi uma ungazange uveze ububi bakho kawusoze uphumelele. Ngubani ongafuna ukuphumelela? Wonke umuntu ufuna ukuphumelela, kodwa inkinga isekutheni ma wena ungathethelelanga kayikho into ozoyifumana. Uma wena ungathethelelanga kayikho ukuphumelela empilweni kwakho. There is no prosperity. Ngeke uze wenelise ukuphumelela. Uyabona ukuphumelela kangiso ukuba le mali eningi, kodwa ngisho nje to live that normal life eveza ukuthi uJehova ukhona. Ngoba sinabo abantu abacabanga ukuthi baphumelele kanti bayahlukuluzeka. Sinabantu abacabanga ukuthi mhlawumbe bangcono empilweni kanti akulanto ehambayo kibo. Hlobo thandekayo, yini oyifihlileyo? Yiziphi izinto ozifihlileyo? Yiziphi izinto ozenzayo ezingalakwenza noJehova? Yiziphi izinto olazo empilweni yakho mhlobo othandekayo? You are married, siyabonga, kodwa you do not have happiness ngoba kulento lwana owayifihlayo. You are working, you are employed, you are earning salary, ule bonus every year, but your body is not changing. You are not enjoying your finances ngoba kulento ekudlayo, lento ekudlayo isenyameni. Uyayizwa iyakuthonisela, uyayizwa ilokhu ikhuluma ukuthi wena wayenza lento. uJesu uyamemeza ukuthi sondela kunzima ukuthi usondele ngoba kunalento ethonisayo ethi ungalibali wena kulento lana wayenza wayifihla. Kunye wakho nasakwenza sisenzwa ngumumo. Banye mhlawumbe wachapha waya nasemazweni, mhlawumbe abanye so wawaze waphumelela entweni ethile kodwa wayenza ngendlela engayisiyo. Leyo ndlela namhlanje iyakuthonisela ukuthi uyakhumbula ukuthi wenza lento. Mawuthi uyayikhumbula lento wayenzayo bese unanzela ukuthi ngembala ngaphazamisa. Mawungezwa namhlanje ngithi kuwe thatha lesi sikhathi uveze izono zakho. Thatha lesi sikhathi ukuveze sobala owakwenzayo, ngoba owakwenzayo kulokwenza lokubisela emuva. Uma wena ungafuni ukuthi ubuyiselwe emuva, ungafuni ukuthi kuvalelwe imigoqo ivale ukuze kwehluleke ukuba yilokho ofisa ukuba yikho khona, hlobo othandekayo ngiyakuncenga ukuthi veza ububi bakho. uProverbs 28 verse 18 ngiyade simbala. Ake sikhangeleke njengamanje uJobe chapter 31 evesini elika 33 uthi, if I have concealed my sin as men do, Nkosi yami, imagine, by hiding my guilt in my heart, because I so feared the crowd and so dreaded the contempt of the clans that I kept silent and would not go outside. Yabona isono masikubambile siyakucontrola, siyakwenza ungacabangi kuhle, siyakwenza ungabi nguwe,
siyakwenza lana uphakathi kwabantu ungazizwa ungumuntu ebantwini ngenxa yokuthi wena usifihlile. Uthi uJobe nxa eyiqala indaba yakhe uthi if I have concealed my sin as men do, uthi njengoba abantu besenza, uthi njengoba Adam wakwenza. uAdam wathi esekwenzile esehambe waphambanise before God, uyahamba yoqatha ahamba azifihla. Hawu Nkosi yami, maye siyaqasha uAdam, uJehova uyaqala ukumemeza athi ukuphi Adam? Namhlanje uJehova uyazibuza ukuthi ungaphi wena. Namhlanje ngomunye wabantu abadingwayo, wena usathi hayi ngisemjabulweni, ngisenjabulweni, ngidlubusha, ngidla imali yami, ngiyathokoza emhlabeni. Kodwa ngiyakukhumbuza namhlanje ukuthi umhlaba lo esikholisa kuwo ngelinye lamalanga asingeke sisalifumana ithuba lokukholisa kuwo. Umhlaba esijabula kuwo ngelinye lamalanga sizakhala ngoba kungesekho lula ukuthi senelise ukuphenduka kulokho esahamba sakufihla iminyaka leminyaka. Uthi abantu bayazifihla izono zabo, abantu bayafihla iziphambeko zabo, kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngithi kuwe hlobo othandekayo, kuyaze kube nini uyifihla lento, kuyaze kube nini uyigcinile phakathina kwakho, kuyaze kube nini uhleli nayo. Ngiyafisa ukuthi nxa engaba khona othi mina hayi mfundisi ngikhathele ngalento, ngiyakunikeza leli thuba elokuthi uhlangane noJehova, ngoba vele lanxa ungazukhonze kweminyaka neminyaka, as long as unalento oyenza before the Lord ongazange wayiveza. uAdam kazange wayiveza, wabaleka nayo, wabaleka wayoqatha. uJehova wamemeza wathi Adam ukuphi? Namhlanje uJehova uyamemeza ebiza ngelakho igama. Abanye bethu lokumuzwa singeke sisamuzwa ngoba izono sesifaka uthango phakathi kwethu noNkulunkulu. Uyasho Isaiah 59 verse 1 and 2 uthi isandla senkosi asifinyezwanga ukuze singasizi, le ndlebe yakhe kayithundubezwanga ukuze ingazi umthandazo yethu. Uverse number 2 athena kodwa iziphambeko zethu sisehlukanisile noJehova. Wena kayisekuthi uJehova uyakuzonda, kodwa uJehova uyakuthanda inkinga kulesono wasifihlayo, kulalezi izinto lokuzilingana phakathi nakwenzayo olokhe zikubambile. Lezi zinto ezikubambileyo ukuze uphume kuzo ukuthi ziveze. Ungayenzi njengabantu abangafuna ukuveza lezi zinto, ungayenzi njengabanye abantu abahambe bafihla lezi zinto. Hlobo othandekayo, athena uJobe mayeqhubeka athena uthena if I have concealed my sin as men do by hiding my guilt in my heart, uthi ngokufihla ububi bami enhliziyweni yami, kuyaze kube nini inhliziyo yakho ingcolile? Lize lithi izwi lenkosi uthi uJesu vula inhliziyo ukhona onqonqozayo. Ngubani onqonqoza enhliziyweni? uJesu ufuna indawo yokuhlala. Lize lithi izwi lenkosi amakhanka alemilindi, inyoni zile zidleke, kodwa indodana yomuntu isela la engabeka khona ikhanda. Uzalibeka ngaphi ikhanda empilweni yakho? Ngoba wena inhliziyo yakho ivalwe izono, inhliziyo yakho ivalwe ibubi. Wena uqobo lwakho kunobubi ophakathi kwabo, bunengi ububi obenza ukusa kwemihla lamalanga. Egameni likaJesu mhlobo othandekayo, inhliziyo yakho mayingabi indlela yokufihla izinto, mawungaze wafihla iziphambeko wazenzayo, mawungafihle amaphutha owayenzayo, lokho kwenzakalayo kwenzakala ngaleso sikhathi. Kambe wahlukuluzeka kangaka sewuze usehluleka nokukhonza uNkulunkulu nasemndenini alisezwanani ngenxa yokuthi kulento endala eyenzakalayo olokhu ungafuni ukuyiveza sobala. Wena ngendlela ololaka ngakhona kayisikho ukuthi ulolaka, wenzwa yilo into eyenzakala kudala wayigcina enhliziyweni yakho. Namhlanje isikwenza ube le wrong character, isikwenza ungabi nguwe uqobo lwakho. Hlobo othandekayo, ngithi namhlanje veza lento yakulimazayo, thatha lesi sikhathi yoconfessa. Hallelujah. Uthena because verse number 34 to 31, because I so feared the crowd and so dreaded the contempt of the clan, that I kept silent and would not go outside
ngesaba abantu, ngesaba umphakathi, ngesaba ubani nobani, ngesaba labo sendo lwangakwami, ngesaba ngaze ngasaba nokuphuma phandle. Ngithi lanxa ngiphuma phandle ngibone sengane abantu bangikhangele. Kunezinye izinto esithi singazenza empilweni, uthi nxa uhamba nasemgwaqweni ubone sengane bakubonile ukuthi wenzeni. Uthi nxa ukhuluma labantu uze sewulolaka, uze bezixoxela indaba yabo kanti wena uze sengane bakhulumela kuwe. Lanxa kuthi kuyatshunyayelwa sekunzima ukuthi ulalele ngoba uze sengane umuntu uqophe wena. Kayisiko ukuthi uqophe wena kodwa indaba isekutheni linto igcine phakathi nakwakho oyifihlela umphakathi wayifihlela labo sendo. Yiyo esikuphazamisa. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngithi kuwe mase ngigqiba njengamanje lithi izwi lenkosi kuMateyu 28. Oh my God. Woo! Hawu Nkosi yami sengigqiba ngiyavala njengamanje mhlobo othandekayo. Thatha lesi sikhathi kube lusuku lwakho elokuthi uyohlangana noJesu. Uyadingeka ukuthi uyohlangana noJesu. Yabona ngendlela eyisimanga. Come on. Ivesi engilifunayo kuMateyu chapter 11 verse 28. Oh my God, angethembe ngizayithola ke lana. Mateyu 11 verse 28. Sesihlanda ukuyogqiba njengamanje. Hlobo othandekayo, ungafihli izono, ungafihli ububi, ungafihli lezi zinto ezimbi ezenzakalayo. Okunye kwenzakala wena ongafuni ukwenzakala, kwenzakala ngenxa yokuthi wawubandezelwe, kwenzakala ngenxa yesituation owawukuyo. Mama, isimo sasisibi ekhaya, waqina usiye endodeni yomnikazi ngenxa yegrocery, ngenxa ukuthi isimo sasisibi mfowethu, waqina uvumela imizwa, wavumela izinto ezingayisizo, wayivumela into uJehova angayithandiyo, wangena ku-adultery, wangena ku-prostitution, wahamba wayoguqa lapho wangamelanga uguqe khona, wangena ngenxa yomumo, wathi hayi ngendlela isimo esesiyiso sona mina kangisela ngenye indlela, ngangcono sibili umuntu ngimbambe intamo ngimfithizela uqoqodo athule zwi ukuze mfumane ukuphila. Wakwenza wathula lakho, wayenza lento awuzange wayitshela abantu nobane. Namhlanje mangikhuluma ngisenze nje uzwa ngani ngiqophe wena, kodwa namhlanje injongo yami ngeyokuthi nawe uJehova uyakuthanda, nawe umntwana kaNkulunkulu, la ufanele ukuthi usindiswe ngosuku lwanamhlanje. Kulinkonzo esithe sayingena, thatha lesi sikhathi usondele kuJehova. Uyaziza ingoma zegospel ziyakhuluma, kodwa mazi sakhuluma kunalento ephinda ithi hayi nawe usungabuyela enkosini, kodwa kube nalento hayi ngeke usabuyela, kunaleyani into ayenzayo, kunalento ekuthomisela ukusa kwemihla namalanga. Makusathomisa kukuhlasela ukusa kwemihla namalanga, wena ngiyakunxusa namhlanje ukuthi ake siyangise uSathane, sikhiphe into esenhliziyweni esesiyifihle isikhathi eside kangaka, siphenduke sibuye enkosini. Uthi kuMateyu 11 verse 28, uthi come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in my heart, and you will find rest for your soul. For the yoke is easy and my burden is light. Umthwalo kaJehova ulula, kodwa lo owuthwele enhlizweni yakho unzima kakhulu. Zinenge izinto ezenzakalayo ungazicabanga, lenyembezi ziyehla, kwesinye isikhathi ungacabanga okwenzakalayo, uyadinga indlu yokusivalela khona, uyaphuma ebantwini uye egangeni uzama ukuthi uyokhala ukuthi kwehle, kodwa ungaze ukhalele into ihlale ukuthonisela. Namhlanje ngiyakunxusa ngithi lithi izwi lenkosi uJesu uthi wozani kimi lina lonke elisindayo nani elikhatheleyo. Mase ukhathele ngalento, hlobo othandekayo, namhlanje lusuku lwakho. Wena othi sengikhathele, ikhathele ukugcina amabhundu, ikhathele ukugcina imithwalo engisindayo, ikhathele ngalento engayigcina ntolontolo. Hlobo wami thatha lesi sikhathi, uthi lo mthwalo uJesu uthi thatha ijogwe lami ngoba lilula, uthi lilahlele konke lokho okulisindayo lina likulethe ngakimi. Kungaya ku 1 Peter chapter 5, uyabona angifuna ukuthi ngiyibale ngoba yoyibala, I just quoting it. Uthi na imithwalo yonke lisindayo phoselani phezu kwakhe. Wena lokhu uthwele ngenhliziyo, lokhu uthwele engqondweni, but I want you to take this opportunity. Lo mthwalo ophakathi nakwakho, lesisono esikusinda kangaka, linto ekuhlukuluza kangaka,
woza uyinikezele kuJesu. uJesu is ready to accept you. Jesus is ready to accept you. Jesus is ready to accept you as a son and a daughter. Athi xa esekwamukela khansele yonke lento endalo wayenzayo. Athi xa esekwamukela ayiqime ingabisazakala. Hey my God, ukuze igama lakho lazakale uthi thatha ijogwe lami elilula. Uthi for I am humble in heart, you will find rest for your soul. Abantu abaningi yebo, they are out there kulezinto eziningi ezenzakalayo. They are enjoying life out there, but emoyeni bathwele nzima. Those people bakuma businesses bayagula njengamanje, balemkhuhlane yenhliziyo, banabo BP, imkhuhlane yethukela, okudalwa yikungabi lokuthula emoyeni. Okunye kwenziwa ukuthi umuntu ulento ayifihlayo. Hlobo othandekayo sungathatha lesi sikhathi, open your heart. Okunye kwakhona la uma ukukhangele uze ukubona mhlambe kuzangibophisa, kodwa kungumsebenzi wabafundisi ukuthi libalande liyokhuluma nabo, balincedise kuthandazela. Utsho njalo uJames athi yena hamba omunye uyeconfessa komunye ukuze uthandazelwe. Uyabona linto ngendlela esikusinde ngakhona, linto ngendlela esikulimaze ngakhona, idinga ukuthi thola umuntu ozakuthandazela. Athanga kuthandazela uphenduke wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, njengoba uJesu ekubiza namhlanje. Mntobo wami, angazi umbulizweni izile namhlanje, kanti singakaze siyekhathana. Funa ukuthi uthathe lesi sikhathi sikhuleke ngemva kokuhlukuluzeka okungaka. Namhlanje ilanga lakho lokuphuma kulento. Namhlanje it is the day of your release. Today it is the day for you to come out in the name of Jesus Christ. Asikhuleke. Baba wethu lo nkulunkulu omangalisayo, egameni elihle lenkosi yethu Jesu waseNazaretha, nkulunkulu lamandla wonke, wena ongehlulwa yilutho, wena omdala wezinsuku, umnikazi wempilo, sihambe safihla into eziningi nkulunkulu omangalisayo. Sizifihle ngokwesaba abantu, sizifihle ngokwesaba bomndeni, sifihle ngoba sisesaba umhlaba, sisesaba umthetho, sisesaba ukuhlekwa. Sikugcinile enhliziyweni zethu okungafanelanga nkulunkulu omangalisayo. Siyacela njengamanje babola amandla wonke samukele, sigeze ezonweni, sigeze ebubini, sigeze kuziphambeko zonke igama elenkosi yethu Jesu Kristo, inkosi nomsindisi wethu. Nkulunkulu lamandla wonke, wena ongehlulwa yilutho, wena mnikazi wempilo, siyabuya phambi kobuso bakho sengani ungasipha izibindi zokuveza okade kungavezeki. Nkulunkulu kunenge sifisa ukukhuluma kodwa kulento ebangiphayo, kukhona okusesabisayo, kukhona okusitshayisa uvalo, kanti kubuye kube yisikhala sokungenisa imimoya. Ngegama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha, yabakhulekela abantu bakho bamukele njengamanje. Naka amadodakazi akho, naka amadodana akho, naka amadodakazi namadodana Jehova bahambe bathatha isikhathi sabo balalela baze bazofika kulesi sigaba, bamukele emandleni akho ngegama likaJesu Kristo, inkosi nomsindisi wethu. Pray nkulunkulu omangalisayo, dala umehluko empilweni zabantu bakho baphumelele. Selokhu bebekade bebanje lezi zinto bengazivezanga, mabeziveza, I speak release upon them. I command them to be released in the name of Jesus Christ. Whatsoever that was hindered in their lives, Father God, I declare breakthrough in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu zihlobo ezinhle ezithandeka enkosini obekade tshumayela izwi namhlanje ngomfundisi uElncube, gama lokuzalwa uLeonard Ncube, kanti ngingu-senior pastor futhi njalo ebandleni le-Assembly of Grace International Ministries. Ma ofisa ukusithinta, inombolo ziyabe zikhona ku-screen sakho khona lapho, wenelise ukuthi uthintane nathi, wenelise nawe futhi ukuthola isikhathi esokuthi uhlanganyele. Mhlawumbe uma ufuna ukuthi usondele uzofika naseyinkonzweni, sikhona endaweni ezihlukehlukeneyo, kanti eSouth Africa sikhona, koBulawayo sikhona, esigodini sikhona, kanti ke nasemakhaya laphana ke Bad Beach, ema-reserve sikhona laphana, kanti eIsuza sikhona, esihlengeni sikhona, libandla eselikhona indawo eziningi. Kodwa ngiyazi ukuthi la uma uphenduka namhlanje uzolithatha leli vangeli ulihambise la ofisi ulihambisa khona. uNkulunkulu ezulu lomhlaba alibusise lonke. Hallelujah.